Dolar, iban dolar o welcome to Russia me katstar yang ya o me bilbang katstakan mur yai kapakap karapan life te karapan rekerti en kakuya tipsa untoto kamelele me puksaraw yai tipsa untoto ap kauna bilkin kachin masan nan sapulma aramas kauna bilkin kachin tatonggi aramas ceban udial buksarawi aramas menjungyata sani kawaitin kauno oke ya sengoken ngen sarawi kastipon aramas ari tatapu tu yaw gotolel rechal ran pokat miya kisakisen aramas kisakisen sapol mango aramas wok pasang karata kichay korosanane asa upapa kauno nan sapol machay kisakis miya kachkiyang kichay. Okay, okay, kung ko saya ko ganita ko patre man makuya batangki kay tengoy may kau no pulpo na imong yung tami ya sa chugchug. Okay, stibi ko la Bible school ape ije me wiya leta Christ o kan wiya tay mang go tran koros so atango kan mekin pinga skuli keniya dipena sola sang kalanganan kauno imigin so ya pilka school ki kamelele me kuprongkot masanangot aban sansal mawang aramas koros me psapal iban dolado wasa me yudia ayo ikosokosoya masananwayo kosaya physical healing or forgiveness ra correlated ra songotroyo to Mwahulahn paliwar o makabandip aman itando aman. Okay. Ibang ko saya Mwahulahn paliwar tuwa scripture nam Mahk riyaw may watakata ayo tuwan Jesus yung koasoin all paman mwoatoro friend kampo kaparal mwoatoro wasang kao to ko turlar mas pakpaki Jesus atamaro ya ko rekoporeta pewe. Okay roko saya yang ral rasaban udi rapan stair kau Jesus pancok railta iai kapakap omo pwoson ai pwoson en songko caban songon ngeje tro yo me kau anana trong ketrata. Okay yermen ko puyoksan ap songon lalopotin rapaki jo yo aledi omo pasapen kau no kupurki rong songon pwosonen aramaska. Okay so tama wiyawi rail ni arai katarati Soumwahu mon Jesus kau no masani tipomkan makalar. Okay? Kau no masani tipomkan makalar. Ay rail parisigo me miseliwasao rail ko sa tahaku kot kan makonti apeng kau Jesus masani tame apal yenenda tipomkan makalar te uda o ale amlosen o alu. Okay so mon masarail ko ol mwoatoro uda ala loso alu. So kau naman kasali yang irailo Kitail so jame ko chapal re kau Jesus akan makonti kau Jesus akan Mwahulahn Soumwahu so anso koros mesagan kapakap kira mas Soumwahu so juga kapakap chori udan menosota mai psapalir masai kali yang Christ amor nahnahn yang Christ amor puigi Kitail koros puigi ditip. So ansa menjay kasamolong Christ na chay nor ipsapal kolula wilia kap makabantip koros menjay liputilale o kairta kauno makong nang clock magchalale ta Christ. Okay turun aramas miyame Soumwahu aman maabachakaran kolyo tayo no san kapakapwe ematamatanggi ran kay ematamatangan nature ran kay argit kapakabala inda kesolang ke kamelele Christ ke ipsapal mesaik dawe just kapakpaki instanatra just wiya ko perangkoten komyongo yanana kolula ulia ka ipsapal ayo ibachawang ko sayame greatest miracle miracle kayo kasambal ren kauno aramasama na ipsapal pogita Kitail po na sa kalangan ng kauno cheban morsojo Korean ya Kitail aramas me kasambal gi Mwahulahn chagen membabakot chaman kaskul me wiya me bit songon sompatangkan me kauno kupurki kauno ku ikara pana pilata iral me kriya mano ya kral jara pati
Ge restu pe kasal, restu pe pita, restu pe ki wiahong ral me kot merita wen ki. Na komu yo ngoi imechaita wen ki kauno pe kamawi ki tala, atra limbaga sa chicha. Ge chana ne limbaga ang kot me wiewia ki ekeriya chongai satang. So chili pilipil ya one point out point jik. What it costs? Okay, ya one point nan ay banita wen Christ. I kasampalan challenge Luhk yang ramas renal ta Christ. Mo na rail po ko sa iya rayo. Ke cheka maula. Cheka soumwahu suke. Cheka kinchalao. Cheka stroke. Cheka bakap kauno kamawi kichaila. Ak chay bil so pesa. Okay? I kasampalan challenge ipsapal. Pwe ki maula o patapat. Maula o patapat. Okay? Nan Mahk tuwa paisa kisu. Nan matu isa kwalu tuwa. Ako sa iya maalap masaman, maalap foreign masa, kare yang iban, tipeta yanana pwoson. Yanana pwoson ay mas palipot long nan lang. Sang iban, mas riyaw, laktak lananel. Kaya di sang Iawasa wabil ko sa iya, mapayaw yayang yanan, di ba yanana palasang. Okay? Kung may babalia potlong nan lang, masang ay bariyaw, laktak lananel. So songan, kawait puka kasalayang kamuyongoy. Mwahulahn paliwar esto kasampalang esto first priority. Tuwecho kamuyongoy anim sa klaren kauno. I priority kasampalan mo pweki ijalan chan ipsapal. Ijalan chan so besan te pachekan kolula wilia kap lokaiahng Krishna na chain more cup. Iwewe na masani me ala jajajaj. Me jojo ban rapage me malawlo ban tiar. Gitter ramen yang solang rat kita solang ap memorgi alchela. Ais me pan morla me pilata rabanan gem alchot. Takot alchot garmas kailong gnu. Takot alchot kinsenam kan bangodi. Poko prangot mo kambani tawen. Okay? So Iban ekischa Sair wasagay kapatayang katokoy kila tami ko sa yaya rayo. Eu kasansalen challenge ay tapika kasi Iawasa Soumwahu sanya. Iawasa Soumwahu sanya kay kin kapopon ki kauno. Abi karabana child study ke book sarawi. The child challenger the tong ki pina chay matamataw. Apa chay matamataw kan pammi nantame melele. Okay, so eu store me chay belurong ye nan Sohp. Chun, give me my Bible please. Sorry. Nan Sohp riau eu lel walu agachin masani arni euran metolongkan purong pokon panamon silangan kod setan ambil yang nampungarai kauno argachin kaina more masani kami mitaya setan am sabang patrowan ikakang seli wasakan Bit-bitaki seli samba. Okay, setan ng bit-bitaki seli samba. Rabarbagi sa mga kawela. Okay, setan kakaang seli. Ako sa iya, kakaang seli. Bit-bitaki seli samba. Setan free access. Okay, mina samba, minan wawat. San salatak. Apan sa upang ko dumabang property laktak lananel parkit. Okay? Kauno argachin masani yatuwe kagilangadar so ay latuwo pues ocho aramas ni samba melalopot o mouth wedra I. Okay, this is a greatest lesson on kamuyongoy magchasolang ito kremo ma kauno kakswaigin komi kauno kakswaigian setan komi kauno kakswaigian aman komi pwegi agatinirong kamuyongoy chalalapot WIewia mau, okay, kabaranang kauno. So ime masani yang Satan ma, okay? Pues Satan ko kauno ita kami miya bit-bitak seli samba. Ako sa yaya tu kaglanger so ay lado pues soja aramas ni samba. Melalapato mau tu edrai. Agin kau takongya, ogin kanayang pueder wiata miswit and so koros. Okay? Kauno irong komin niyami o ai atrakan kau takongi akin rong kitani atrakan wiata memau pil meswet okay kau no iri rong me karas
ngehnen yen mwoatoro. Okay, so wasaga sa liyang kachayme Satan buggy, and the ngehnen yen mwoatoro poken kasoin ni soja karaba apiet Sohp tatauraja nanay lalapot o tatauraja nan lalapot tuweja maso. Okay, so wasan mata ka sa liyang kachayme Satan can go to pagren kauno mabanso. Okay, abanso nga kauno masanime lalapot at tatauraja WIewia panala lapotong akin kauta kongi akin kang wiata mesapon. Akin chay bang wata kati story in Sohp pilgin mayroong on behalf of Nasarikan por ito wiata mesapon kauno Satan of sapem pachowan aramaskin muidala mea koros meanki puet entorela pena nor ap makomo kodrin kawela paliwar pahn lalawe komi mon silang mo. Kau no mangi me Satan ligalikam mabil ban muidong kau no mangi mongyong and Sohp estroban lalawe. Okay, igi karabang kau no muidong. Ani ansa may meditate matawa mga matawala. One komuyong ay chamamor ng grace of God, ng kalangan ng God pagtuto. Atra pwoson na chugchug, atra lalapot chugchug. So Satan, kau na sa tragak mo itang Satan and lapalang kaway Kitail lang. Okay? Arama saman me lapalang song, kau no liki. Karadaki ang labalan song. Ngayon matawala, suja sangan labalan song. Mo isa sa kumail. Apo ang iya indaw ay bosan chugchug. Pag cycle sangan labalan song me Sohp len. Okay, kau no mangi. Chachuan Satan wialigalikam kau no mangi me Sohp sujaban lalawe. I karabana mo itong. Peni ang magkakachin masani chukak mo itong komuyong ngoy sangan song magchastrak ako. Okay, so kau no mangi mes abang muidang Satan wayanga sarawe di Satan mambenti arata mes Sohp sujaban lalawe kau no arkachin masaniyan Satan mema en mila panom manaman apuijo ke sujaban kemela mila panom manaman kau no muidang so wasamo ta kasali ang Kitail Soumwahu Kohsang iya Soumwahu Satan kiyang Kitail kau no kak muidang. Okay, Satan are pachola sang mon silangan kauno o kaloke ki Sohp ken suet e wasakoros ni paliwara so parakola o mimiluman ki deo o ken korokoronge ki sang nahnahn kenskan kisintiberental o layo. Okay, so mag-check udial te kon te irong wasan wata kasali yung Kitail tuan laudin ola me paliwara WIewia kenska kawela epil chororla. Okay, so moment anso and afflict to it ngen saud koloke. Okay, so pambil wata kong Kitail chatame saraw masani gituan yamaman Jesus akan kamawyala aramas pueki kamyongoy chasalar kapaka abong nan healing chana study yam tama Jesus kan buya puen yamaman akan buya kamawila aramas. Okay, so WIewia isak silisa kwalu agachin masani kumail pilasa tuan Jesus me Nazareth tuan kota kat kitong pewe ngen sarawi o manaman. Okay, kamu makom strip sapal kampan apolang kapakap kikamawya laramas. Pwede ansa makom sapal ngoyip sapal iyan sa o mga sarawi o manaman ng kot kepweitehieu nantawa sa tapwaki kauno katlong. Okay, may ban sujib sa bala yap songongan ala sanga naman na kapakapin kamawyala and Jesus kapakapin kamawyala te naman solang kapakapin kamawyala aban sujib po
Pagita, Kohsang wata ka sali yang kecil. Coach kian Jesus ngen sarawi o manaman. Okay, kamu yung ngoy aledi ngen sarawi o manamanen coach me manamanen ngen sarawi me manamanen coach. Okay, chale tu mo sang niya chayip sapal. Okay, pensa pol mo makadede makamu sapal pensa pol mo makadede tra Bambaka melelin masanang god. Ngoyan so may chip sapal iye yang atra chon sarawi bil sa kapakap. Okay, pin ngoy chamas masakanikan turun so maunani. Apa so may sapal ikaker konta mungen south pantoke ye kaus kauti. Okay, so yes am manamanen god tia tapoy pokita ip sapal. Okay, so ime menen sansalamauki and so ta o yamoman achay bantatongki manamanen god te ngen sarawi. So na Luhk bayo silisak limau lokaiahng wayon ta rebuke. Okay, rebuke to echa lupora ta kaus ikin galap kosaya yang Kitail kaus ngen south. Okay, so Luhk bayo silisak limau Jesus apkachin kitaweta ngen sautro ar kachin masani nenella kowe ar potiye sang ren olmanen ngen sueto ari kasapoko titra olonan puelo moral koros ipotiye sola wiahong mekot suet. Okay, so I kasayayar Mapan kanamanak ang saulang man ay ban wiya so kapakap soumwahuh oni abang yawitanan ay panay ay ban changa trontuko. Okay, changa trontuko changa okay kung kosaya kosetu semang kecil kaya ngani. Okay, ceban tu dong kita ambil Jesus sudah aja lupore lokaiahng wayon ta rebuke. Okay, nahnahn ngen south, pulake ngen south, pulaka sang ngen south. Udah aja kaus, manaman, chaman, kombanup sapal, pengen sarawiyong kotlong lale, manamanan kotlong kotlong lale mui, akamu yop kak, wiya sangang kapakap ko. Okay, may pan so chep sapal, ipan wiya kakaus ngen south o pang pokita ngen south kelangnya, asyokelan Jesus re. Okay. Ngen south masak Jesus nan Luhk bayo silisak tuwawa story ko saya Jesus so Simon Peter ang samira lemon Simon anono poda nono mother-in-law so mau karakar so Jesus toke kasi so mau mala. Okay, ang so pagka begin apply Mia pak mamer liko bampong pangkay nan mawiyat kaului aramas wato ni rai seri karaka. Okay, ansa magcheck nok walian kita kot wini ria chay sukan galan lipona chay kapakapkan. So ansa mera wato serio pues karakar mo en mimisilina pukisama. Daja to ako ngay kaus nganen karakaro kodi and barakla. Kodi and normal nimaran county says kodi. Okay, cows pogida ngen okiyang and soumwahuh. Ama chay bang kang cows pag chay sa kapakap te so chay ligi kod chay bang changay moni. Chukos ko sa yami moni sweat. Ap yaramen moni wiyala chay kod. Okay, yaramen moni wiyala chay kod. Ngoy sa ngoy ni sambarer and sambar yesak na way. Icha may gogilay moni ay naichik. Gogilay moni po soumwahuh side back pagita cows silly. Okay, so iban pilwata ko ang Kitail. So cows o command then I study ko mo Jesus akamaw yalarmas lokaiahng wayon ta rebuke to rebuke cows, cows ngen sawajakan, cows ngen soumwahuh. Toke puebil masani, marama soumwahuh chailen, pulpo chailpewe, kapakap kupu, so pulpo ipewe, kapakap ngen soumwahuh pulake.
Okay, na matak maula ni marang count Jesus. Sora sang paper sang ni marang count Jesus. Ma karakar mela body temperature and normal ni marang count Jesus. Okay ya. Iban wata kong kachel na Luhk saksilu. Luhk saksilu yang pepo tami eyu kiyang Kitail tuan chailen kawalang ko para chail yang kong count Jesus akin kapakap ki maula Japan, irong kapakawakas. Jajani sabol mango just main coat menlau kisangen sautra. Sotra masani main samay menlau kisangen sautra ren ola. Uda chenda nenla ulake. Okay? So ibo mo na Japan king kapaka. Japan alasang. Up make sure jay sapal. Pome Japan alasang ak just to ipsapal. So jangan en coat la jay. So power en coat. Kepweitehieu kaus ngen saujo Mahk Luhk so Luhk saksilu me meneu ki yang Kitail Luhk saksilu lele wano okay ranen sabadeu Jesus kachin WIewia sapul mapatak nan sinakokeo liaman yang mewasaw mengen swet tiatar pewe Arain sampar esak walu mekareta Soumwahu. Li un poco so oinanen o li un poco oinanen kospana. Soja kak tangta o kasinan dainan. Ani Jesus amasaniya ta liyo e ap masaniyang li mayauta sang nanam Soumwahuan. So command mo Miko sa yang kapano Jesus ngan sa otra tiata cows. Ama a command udatra lokaiahng. Li inenda. Once again a sojanda. O may samay God minlaw toke nantin sa wan liyan pwoson. Miko sa yakime. Okay pak sabon machay kapaka kasanga drong kauno. Pachay sa kapakapin buwedi. Chay sa kapakapin authority mo. Sa kapakapin counta. Tama chel mi milaleo. A pak tour me chela sauya. Pak tour. Es sakanan chelen pak. Manamanan kapakapo kon toke situation o yurairen me chay mi milaleo. Girar mayanana moni ibang point rental. Main coach milaw kitong yamoni. Yanana moni. Ay juan laba sa Soumwahu nani. Ichiban pilinda main coach milaw ka mau yara benda house. Ngen saut opo kita ngen saut mi ban ne cheka ngen saut mi ban ne cheka kano kupur peran ki rong mia wana chai pwoson we practice nan nano what child nan to wasa cheka and so kapaka okay so emasani wasa li mayauta sana nam Soumwahuan iyar kat talang oh Katikitang pewe limau ko. Ansa water liyo patang pasang pulpa. Okay, pulpa pon Soumwahu. Kasinanda kapangakot. Okay, karapan kachaypan men mokit nan manaman. Aking kalingan ala kauno. Kaya pagchailan atamaw. Kaya pagchailan momaw. It's not about us. It's never about us. Okay, eongkot. Aramasaman me pan ngong ku kurang goje nunsa kapan men wiya song koros me kauno masani chepan wiya checho korang wiya pata chor pe checho kasaleta Jesus pogita korusia kak pata chelanane anane sipala me main ko tatong kinian manaman so anso makauno kin tatong kin chelnan manaman koprayang coach kapeng kalangan kasaleyang aramas me ngoy socho yo so ay kakamau yala aramas kaun Jesus map chaka mau yalan ge po makcheban men mokit nan manaman pechemen pon maso ke men sansaliki akisa ke bang kawi ke chela okay pak kauno kin panting ki yang Kitail sapol machay kisa ke po mangir metame chay pak ya pangutong kawi ke chela arit kauno men chelen mokit nan manaman apa kupurgik chailen koyak nana chai morin solang ang bangkak liki yang Kitail mekot melaut sang chai pwede tama bang kito ni tuwana kat kito ya kalangan no ete misakla ya kaupa trail okay so liyo kapu ngakot
Rajuga isa payo. So masen sinakoke wasama kayo kamangkoro. So masen sinakoke ko aplingar kita. Jesus akatin kakela kata 5 minute ranen sabat. Madawaran sarawi. Ralingar po Jesus wiya miracle. Eu momotso poring kasangatma. Okay, may bango doon sarawi. Ngoy sa chokasik may ban maula kasangat. Kutong kautak ngoy sa chokasik me Jesus pamporta. Tokeya kasangat. Ay mwoyawi. Puya kiraral ta dong ko sonnet. Nge Jesus kaskasali yung ral me ngoy me masaya, ngoy me sapul mangkut me pampakator do pagita rososanya, rososan ang kukupkan. Nge rososan ang kadete marang nang kukupkan me WIewia. Karitan sa marakilan Jesus kasali ta tame puksaraw masani rekono ang kamelele. Apuya kiral chung ni tiyakan WIewia. Okay? Tiakan momotso. Ramol ki pwe spoilialar sa namao na rail kautak. Rakosaya. Ralingar-ngarta. Or ramol ki aga kamao ya laran saraw. Okay, so ran saraw chay ban bata. Ran saraw chay ban kamao ya laramas. Hapos cho non ran saraw yo non rangoros. Okay, pagita kauno anane lingalingla. Sansalla. Nan maure na ramas rangoros. Aramas man me pilaposon jigijig. Iyar kelang lipon miracle ebilban menasala kauno. Okay, aramasaman mebikilang kauno yo tong meche kan ewa posona ko da ebilban menasala. So kame miracle de Mwahulahn Soumwahu kengkalingan ala kauno. Iyari udaja pacuan nong pokono. Miaran bueno Kitail pahn kin tatok. Ari Irano ko nagmail pang kin kodo pagmail nale kakele pamail a kaitek ranen sabat. Okay, ong rail tatok yumo. Ong Jesus is a healer. Okay, ong Jesus that is natural. Ong Jesus pisong kamawiyala. So jawiyawi ranen sabat. Pwoson kamawiyala. So jawiyawi Iawasa. Pogita isong kamawiyala. He's a healer. That's his nature. Iyaw tapanan normo. Jesus on kamawiyala. Agaya tama po yun labalabin John sarawi ka molki rantaran wano amranin tatok. Aran saraw ka na necha nenen la. Kade tatok. Okay? Ay may kakela kayong kachay pan chay leler nan mwe nan di nan so metame Jesus wiyaw anano proto pile wiyawi nan momotoka po lep tak na child dola lep tak na child dosa child turun patak so chawa child turun so chaka melele me Jesus ka porta o kamao yalarmas kareta ne child armas ka susuma ni maran Jesus oiral mela. Okay, gagawin chon tatakan momoto koasoin mela. Pagkita ilama me ay maulaw pampakatorto chanan lang. Jesus masani, tebelo ko tong kawela kemela prabasa ngay kodo. Pagkamu yanan ka maurunsak. Ansa utame unsak ansa wat. Ansa wat olaw ka child mela. Chaiban mela soto. Palwara mela palingen ko la ren kauno. Okay? So, chaiban chaptaka melele, maula, chaiban utial. Chaiban utial, but dama wiyaw na momotsan sa bukat, chama wiyaw na mo in Jesus. So, como yung ngoy, chaban chaib sapal, chaban copy, chaban alasang, tama Jesus wiya, ime chaban yang wiya. Kaya tama child, John momotso ka na anlar, kun wiya ko to mesto work. As your work would keep on your cow no, my son and so much your mela. On yakinda, where is God? Okay, where is God? Jalanana itak. But jail memorkin nantin nensarawi. Emmanuel, God is with us. Kauno ye young child. Kauno kachkatre child. Okay? Mia rajujuk isaklemao. Kauno आपका चिंसापे मैसा नहीं मल्लाओ ना माइलेन
Okay, rakoskosa WIewia pan at chay banking kauda. Yeramen kamawi alar mas rain sarawi. Kauno masani malaw na mailen. Kumail koroskin lapata no mail koukan. O hoskan. Sang nantuwarail kan. O kariye raila nipil poran nim ranen sabat. Alimanat. Menain Abraham, mesansalkier ren Satan, sambaraisak walu, esotra konangan lapata sang nan salbakan ranen sapat. Ako saya normal manakan monok maikin kamong ranen sapat, maikin kanampile ranen sapat ranen ran sarawi, alimana. Pwegi ako to saraw at kaya pwosonen makataw dokto sang renapram. Awi sansal kaya suma sampare sa walu. Eso troko na ang salatakla. Okay? Sapulman Sises pasabang wet kasarawedi rail koros newang. Aramas chego koros peranki ta WIewia kopriyamoikan. Mekatin WIewia. Okay, so irailakan memol resarwoki di pasapang opueng melen ni rail manakan rogowang kanam pile kian rain salatak momoy chaperan sarawi aliyaman mewowa posen na pram sejan golgolo ke pare sa kwalu miminan wasang kautak so japan salatakla. So isaman mata-matawa mekauno kasgasang komuyongoy Japan ki. Okay, okay, can do uyu ki menya ranin sabat. Ranin sabat so Japan komor komila. Makompil sabat kini konop. Akom so jaib sapal kompil ban mela nante pamuikan. Makom sabat ki ran sarawi kom so jaib sapal kompanpil mela nante pamuikan. God masani. I am the Lord of the Sabbath. Okay, do joy ngoy mekaunen ran sarawi. So yi okupura imechay ko sampalgi sang rano. Okay can we muy chijin momoto bwegeran. Smaka chaban gran. Ansa mako mupsapal ran koros uyala ran sarawi. Pokita ipsapalo uyayang komuyongoy mor sarawi. Kay dek wasaw, kay dek rano makasampal up lifestyle. Okay chaban holy chaban sarawila. Pokita kauno sarawi. Nan Semes airways sa kisuwa sangan WIewia mau koros o kisakis mau koros go dito sang renkot. Every good gift come from heaven. Okay? WIewia mau koros kisakis mau koros go dito sang nanlang. Kareta kam sujaka kapopon ki kauno me kiyang uksoma. Kam suka kapopon ki kauno kiyang uksoma. Chasoma pag jati. Okay, so Japan we kata dibacakan, bagmang dibacakan, kapag kita semua Japan maula, jasuma pergi jastupalian. Sejan may pung na nai morin solang, sejan kan we bab cewat ke, agen we kakang seli, nan samta masamasan semaban kotoke. And so you mecakin so kau jila bang pul megot potrai. Okay, look yang wayan da oppress. Esyo pot longi kaunta po itangdi di Soumwahu, itangdi di punot. Okay, are kombang palian kombang command. Ime enta rebuke to a cows command what ke kokolikong. Pingkaun Jesus masani maom nahnahn, maom kawalan nana kakakasayang amokit. So you will command ke kokolikong mokit niyan sawo. Give me a pack make up patapataka tewi kapakapa matakwasa ke. Saya bantu okay jangan tak. Nenela ni marang kaun Jesus, the babies ani marang kaun Jesus. Ni yung bang kapakap ngehnen kaun tao ban mi reo mo kon bang kon mo kon kaun ta. Okay po email yawi. Chay ngay sao jana na kon chay kaun ta chay la sa is chay. Last in scripture kayong picture yawi sak tayo. Agachin masani Ben Christ kat kitang kalaba ni lopo yang akit pachel kan. Bwege Kitail mela sancti pachel kan o mamor ke maur me pungong sapol ma ola kan me kamawi Kitail la tawa
Okay, so live worthy of what He has done for us. Kitail Christ of Pogular, Pogitailen, Maula, Jailen Saladak San Chapel, so Jailen Memor Gumor, Macauno Kamau Yala. Amen. Iban Udir wasa, Ikamele me Sansal, Masocha Sansal, Pakren Sarawi. And so say Komuya Iban. Lidong Jay Kapakanalita Christ, Makom Gachin, Ye Yang Ya, Korkoronga. I koasoin the Bible study masan ng coach ng clockwork kom saik mo itong Christ ang mawar. Te kampil mo itong Christ ang mawar. Kampil duwat sa wasa pachay ko san ren kauno. Nakapante pachay kang ko san ren kauno. Okay? Iat puko sa wasa yang Kitail, chailen du kuryang kauno. Relationship what kinampuan komunyo kot. Chay kapaka. Kom kaltrin ka alasangya wiya kisapol mo magkapakapwet. Main kaun Jesus. Ipartisang komi. Ipungki yang komi. Ngoy ramas tepanaman. Sang niya iputi. Koirta lelodok lakwat. Ikamelele inchang Christ kelep. Kakpainta tepaikan. Ipaki yang komi. Kom kateng kama keliyata, kom kateng kauniyata, sang metkola, katlong lale, wiyakaniyala, songan aramas, makom kupurkiyen wiyala. Amen. O man siyo wakot kaun labalabiyay kapakap kami yung kateng kupuro kapayata, maurang koros kan melukuryang kami for the first time. Ay railakan me pelukuryang kami. Kami yang kacen mako ngarai sutarakan rail kan masai kami yer o beluotalan na rail wong kami ay kapakap kambangatin serken rail sapol mo kalanganan merapan lukur yang kami rapan ale di makaban ti parail kan o rapan renjeng di wanim kan koros mengen saut kenaludo lalu poen litere at pwoson ikalangan ki yang kami Lord kich korusia o sapol mo masan mekatin kapulipuler poen wiyai kicho aude kijata wogit kijala kakair kijata nan mor makamkachin pola pusen kakhan ki kalangan ki yang kami yo Lord we kan koros mesapotakair nen sarau ka skuli git panawi kit kawit git masanen kochen kirti osata nan polimau sen chamachaman o masanon kaun kijata on wiyata to and pil kaunta irailakan mesaban pilkin kosayon te kapakapki nituanom kengkachin kaya wado nanach more sa kapro yang kamu yat kapen kasabak kalangan ng kamu count Jesus kung kacang kupro kapayta penine korusya mamia me Soumwahu ikoriala mo san Soumwahu ng palwaraman ni marang count Jesus maula amen amen kalangan ng quote o kaselelia.